Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Paniquiwan, amén. Taki, gloria al nombre del Señor. Comparte, paniquita, waujiquita, waujipanyapanchik, yupay chananchik, payutaitanchikta. Gloria al Señor. Paninchik, amén. Nieve, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ñaña y tori con a Dios te tan chipo somaxo tim saluda kamich. Gloria a Dios, aleluya. Ñaña y tori con a más que son chi himno 102. Tu coi son con chico taki son chi. Gloria a Dios, aleluya. Te tan chi jamaina kuyako me atini. Gloria a Dios. Himno 102, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Señor Dios, mi cachamorja. Gloria a Dios, aleluya. Dios mi cachamurka, suma churillanta, tukuy sungko kuyas kanta, kay pachapi nasinapas.
canque a ti, niño, gloria a Dios, aleluya. Ñaña Turico na chay cuya que alabas un chic número 17, gloria a Dios, aleluya. Uchay ojamo cuy Jesús, gloria a Dios, aleluya. Cuyay kim taitay, aleluya, gloria a Dios. Uchay ojamo cuy Jesús, wiñay cositan taringi. Maina kuya ko humikan kita itay, aleluya, gloria a Dios. Taitay sa papuncha, waraway ko kumakikipi, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre precioso. Amén, ñaña iturik no jawan kay kamaya Dios kay tachi bendición kichi. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén, sayarisun wauhi pani. Imaina chaitaki ni wauhi pani hamuku y Dios taitan chikman. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén, paipi, amén, kausaita, tarinki, gloria al nombre del Señor. Yuhan chikpa hupuncha chaina wauhi paniyay, amén, tarirunchik Dios taitan chikpa kuyakuita. Amén, presencia ninda wauhi pani. Amén, upuncha warik kachkaranchik chinkasja, mana Dios taitan chikwan. Amén, gloria al Señor, pero
Cuando jamuranchik Dios taitanchik pahayangman chay pitariranchik. Amén. Chay verdaderamente chay kuyaku y pani. Imay naman alabachuan Dios taitanchik. Imay naman agradecido cachuan Dios taitanchik wan pani. Gloria al Señor. Amén. Alabay kusunchi pani. Amén paninchik. Amén Cecilia. Amén apamunja. Amén kurukunata. Gloria al nombre del Señor. Kaita kini wauhipani ama manchakuichu nyuham kangwankani nin. Gloria al nombre del Señor. A veces junjanchi wauhipani Dios taitanchikta. Ari a veces más, gloria al Señor, más fuerte chay manchaku y wauhipani ukunchikpi. Y a veces dudanchik Dios taitanchikmanta. Pero ama manchakuichu wauhipani. Hamung man amén dificultad, hamung man peligro, hamung man unjuy, hamung man sasachakuy wauhipani, pero ama manchakuychu. Dios taitanchikpi, amén, kanmi wauhipani salida. Dios taitanchikpi kanmi sanidad wauhipani. Gloria al nombre del Señor. Amén, si ham ya ukpuncha experimentarán que amén chay sanidad. Y si uktawan hamung, amén, gloria al Señor, uktawan unjuy. Confía y Dios taitanchikpi wauhipani, confía sunchi Dios taitanchikpi. Alabay ko sunchi Dios taitanchikta wauhipani. Ama manchakoychu nyuham hamwankani. Ama puni yakikoychu Dios niyay kintani. Ama puni yakikoychu Dios niyay kintani. Kay panchayas hayki yana bayas hayki. Takya chicos hayki puni panyamakina. Takya chicos hayki puni panyamakina. Uktawani hama manchakuchu nyuham hamwankani. Ama puni yakipuchu Dios niyay kintani. Ama puni yakipuchu Dios niyay kintani. Kay panchayas hayki yana bayas hayki. Takya chicos hayki puni panyamakina. Takya chicos hayki puni panyamakina. Gracias, gracias Dios niyanchina. Kuyay wauhiyay uchayanchik pampachay kuwa salvo masina. Gracias, gracias Dios niyanchina. Kuyay panyayay uchayanchik pampachay kuwa salvo masina. Salva yanchik kutimusna. Usakuwasu anak pacha gloria wasina. Winya winyaita. Salva yanchik kutimusna. Usakuwasu anak pacha gloria wasina. Winya winyaita. Kristo munani nyukawan purinay kita. Kristo munani nyukawan purinay kita. Sasachakuy sa payay tarik kita. Kristo munani nyukawan purinay kita. Sasachakuy sa payay tarik kita. Kristo munani nyukawan purinay kita.
Amasilla, Chinisa, Kami, Wapita, Cristo, Kuyay, Takutuway, Kuyay, Yanaka. Cristo munati, Hallelujah. Yukawang purina. Alaba Dios, Taitan Chika, Wauhipani. Cristo munati, Yukawang Purinay kita. Ayo'y kunawa, Gloria a Dios. ang yata siribig kunayka. Cristo munati, Yukawang purina kita. Ayo'y kunawa, ang yata siribig kunayka. Gloria a Cristo. Cristo munati, Yukawang purina kita. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hamchumunanki Wauhipani. Jesucristo Ampurita. Gloria al nombre del Señor y más bendición Wauhipani. Gloria al nombre de Jesucristo. Manam, gloria al nombre del Señor. Amén. Juijichu, manam pachachu Wauhipani. Manam wasichu, manam chaikunachu Wauhipani. Sino Dios taitan chikpa presencia. Si jampa vida ikipi kanga Dios taitan chikpa presencia Wauhipani. Gloria al Señor. Ima sumahmi. Ima kusis Wauhipani. Ay, gloria al nombre del Señor. A veces era una cuna preocupa kunku, Huijimanta, Pachamanta, Guasimanta, Wauhipani, pero manam cancho, Jaucaya y Sunco y Ucumpi. Pero Gami, Ñuja, Wauhipani, a veces tal vez manam cancho Huiji, tal vez manam cancho, tal vez hay en Pacha, pero Kan mi Dios taitan chikpa presencian y chaimi, aún valen Wauhipani. Gloria al nombre del Señor. Amén. Paninchik, amén Cecilia, amén Apamunja Corucunate na alaba y Dios taitan chikta Wauhipani. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te aitanchi ñeñay con aturi con asaminchawas un kaitutape. Amén. Gloria al Señor. Jaiga mamuranchi Dios te aitanchi yupaichach. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Chaynayata saluda kunchita. Jawakamu Facebook nimpi. Gloria al Señor. Dios te aitanchi saminchachun yapanta. Gloria al Señor. Dios te aitanchi ya yupaichai con ñeñay con aturi con akayuras. Aleluya. Porque Pai me merecen tu cuya alabanza, tu cuya adoración, gloria al Señor, aleluya. Gracias Taitayay, kaibim kashkan que Dios niyay. Kaibim kashkan que Dios Taitay, hangmantam sienteniku. Hangmantam Taitay, mas tamunanico Dios niyay. Tu kay kuway niya niya ituri, tu kay kuway Diyos niya. Tu kay kuway Diyos na italay kayo raspe. Almay miya kunayas kakang manta Diyos niya. Almay miya kunayas kakang manta taytay. Punanim Diyos niya kang manta. Muna ni Masara, Señor amado. Yachan que mi may nakamuskaita. Yachan que mi may nakaskaita, taytay. Tu kay kuway kayo raspi. Sa minchay kuway, taytayay. Sa minchay kuway. Sa minchay kuway, Diyos niyay. Manam kinayakutita mo na nicho. Kutay ko ay mas darang Diyos niya, mas darang ang mahinakas baiki. Aleluya, aleluya. Yupay chay Diyos tay tanching, magyupay chay niya ituri, yupay chay. Yupay chay sungkumanta, aleluya. Yupay chazón que hay alabanza, gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Teitayay, aleluya. Kaya kumanta, yakumas kachkakina, namalmayay Diyos nilay, kang manta kapari.
Chao.
kunayas ka Diyos diyan. Manangawang kaspay ka manamanin chukay bang. Murini pasug mayari mang mitay-tay. Diyan ni mo narin ang manta sa papunchaw. Punta na ikita albaybang. Punta na ikita kaw sa inipit tay-tay. Sungkuyo ko biwakay channel. Sungkuyo ko biwakay channel kay kita. Manangam na tay-tay. Pantay tama na mo na nicho. Hallelujah! Gloria ka Tuhan, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, bendito Dios. Yupaychason Dios de Itanchima. Gloria al Señor. Sungkuyukupim, wakay chane, hirkay kita. Manaki pamang, kutis bay, hamta pinya chinay pa. Sungkuyukupim, wakay chane, hirkay kita. Manaki pamang, kutis bay, hamta pinya chinay pa. Huwayatita, Dios ay kaya. Wiyang ay pa,
Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo, hermanos. Amén. Yo paicha de usted tan chicta. Amén. Hasta. Amén. Ñujapa. Kai bendición. Wauhei pane diriginai pa kai kultuta. Amén. Kunanja. Amén. Kedanga michigninchik. Amén. Ñujawanchik. Gloria al nombre del Gloria Señor. a Dios. Aleluya. Dios taitanchik samincha sunkichik. Ñañayaykuna turayaykuna. Pincausan. Paiman kachun gloria. Alaba y uninchik alaba. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Saludan a Koichik. Saludan a Koichik. Imainayam ni. Alin yachu. Victoria Pichu. Imainam. Imainam. Amén. Gloria al Señor. Siempre ñuhanchik. Saludan a Kunanchik. Taita Dios pawasimpi. Ñañaykuna. Huk ayllum ñuhanchik akanchik. Amén. Gloria a Jesús. Napaikunchik tangmi. Aleluya. Redes sociales. Nishamantacama. Ñuhanchik ayllum uninchik pawasimpi. Iglesia San Pablo, amén. Aleluya. Kaipi, amén. Kai programanchik allin wiyakuy nishampi, amén. Gloria a Dios. Ya payachtakunaman chayachkan napaykunchik makichanchikwan. Amén. Wakandawailas, roksha. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Diuninchik mi hatun ñañaykuna turaykuna, amén. Gloria kachun diuninchikman. Aleluya. Haika una paikunchik Apurimac, Suyuta llaqtata, amén. Cusco, Ayacucho, Chuchiniscan llaqtata, amén. La mar su tío, chaypin yapayan quechuacuna, chayachcaña, kayñurinchik pajeligan, son humman, hinaspan paikuna, almanta salvachcancuña. Amaña, guañuspanco, sahrawan ripunampa, sino Cristunchikwan ripunampa, amén. Jaina punchaoyam, guañurukun hukuruna, ñañaykuna karja, yumpay, amén. Yumpay, cinca, borracho, karja, terrible. Mana tait maman jusa warmin kuya, huawan kuya, terrible. Tawa punchaoya consagraiku con taita Diosman, guañuruku. Cristunchik salvaikun aparukun, amén. Hatun mi Dios nenchik. Chay mi ñuganchik mañakusunchik. Taita Dios ayunchik kunapaj, salva con hakun pay kunapas. Amén. Mañakuya mañakunanchik, confiakunanchik diuninchikpa. Napay kunitagme, amén. Visita kuna, pay que visita kay pikachkan. Amén. Siempre caballero kuna, joven kuna, dama kuna. Aleluya. Jawana ikichik visitatinas pa allin sunjuan chaskina ikichik. Sutichanta churaykuspa, napay kunanchikpa ñañaykuna. Yachaychik chayta, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Kusikunchikme, alehuancabelica yachtawan, gloria al Señor, paikunapas, kay allin villacuyan, aleluya, paikunapas apipacunco, taita yuninchikpi, Cusculaupi, gloria al Señor, Arequipa, Puno, Juliaca, Chaykuna, Bolivia, amén, taita Dios aminchacho, Bolivia, Yachtata, Chile, Argentina, Chaykunaman mi kay, allin villacu y chayan, tukuy munduman, ñañaykuna, amén, uyaricunco, kay yuninchikpa, hellejanta, hinaspa paikuna taita Dios pa presencianta sientenko hinaspa yupaichanko Dios ninchikman ñuhanchik kachkanchik hatun privilegio taita Dios pa wasimpi wakinkuna mana kanchu templumpa ni pastor nimpas kanchu pero kay radio Betel nishanwanmi paikuna alimentakunku, amén. Gloria al Señor. Hinaspa pa saludawanchik, amén. Apachimuanchik suma saluduta chaskikusunchik turinchik Daniel Cruz. Taita Dios aminchachon turinchik Daniel Cruz. Hinas papas, amén, Pastor Ananías Ichpas, Huacuilcata Laumanta, Pastor Freddy, aleluya, Pausalan ñañanchik Reina, aleluya, amén, Cachcantagme Incuyupipas, aleluya, obra sumaj quechuapi, amén, Chaypi Cachcan ñañanchik, amén, Lidia, esposo Antonio, Pastor Antonio, sierva paipas ña, pastoraña, aleluya, ñañanchik Lidia, amén. Kusikunchik minas papas chaviña manta, saluta chaskikuichik, amén, sierva Carmen, quechuapi chaviña llaqtapipas rimachkan, amén. Waklucanas chaykunapin paikuna, uyarikunku, alimentakunku, aleluya, fuerzata chaskinko, gloria al nombre del Señor, aleluya. Paiman kachun gloria, paiman kachun alabanza, amén. Así que Daniel Cruz, taita Dios aminchasunki, yapayaykichikta, hawakamuhkunata, uyarihkunata, diuninchikpa helihanwan, chuy espirituman junta chikuhkunata, kay helihamanta yarga chikuhkunata, amén. Ñañanchik
aleluya, Cusculaumanta, gloria al nombre del Señor, aleluya, napaikunchik yapanta, amén, ñañanchik Cirila, ñañanchik Sofía, Sinsaya, Daniel Cruz, haykam chaskikunchik Marcos Nina, Grecia Mesa, María Cruz, Mari Victoria, Ketty Colaca, Teodora López, Manuela Chipana, Wilber Farfán, Yanit Wilca, Jessica Luján, Roy Guayapuma, Taita Dios Aminchachun Yapanta, Ñaña Ikuna, Turaikuna. Gloria a Cachun Dios Ninchikman. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Cachun, aleluya. Yo un paichu sinam kai luz kai altarpe, amén. Gloria a Dios, aleluya. Kichaiku sunchi Dios Ninchikpa Jejanta, Ñañaikuna. Efesios librupe, gloria a Cachun Dios Ninchikman. Aleluya. Efesios capítulo 5, amén. Sí, Efesios capítulo 5. Gloria a Cachon Dios Ninchikman. Amén, amén. Amén. Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Amén. 21 en adelante. Aleluya. Kichaikusun Dios Ninchikman Jejanta. Aleluya. Kuyakuywan, Taita Diusta Kuyakuywan. Paimangyari Cachun gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Taitayay, gracias. Ya paiki chiquiñacho ñañaikuna toraikuna, amén. Aleluya. Kainatam nin Dios ninchikpa heljan. Dios tamanchakuspaga. Amén. Dios ninchi Jehová pa su timpi, Señor ninchi Jesucristo pa su timpi, chuya espiritum pa su timpi. Dios tamanchakuspaga. Kasuna kuichikia. Imainam Señor ninchikta kasukunchik. Haykatah kasukunchik Dios ninchikta. Chayna taya casada warmikunapas husaykichikta kasukuichik. Husapa warmipa umanmi. Chaynatahmi Cristupas yapallan iñikkunapa uman. Iñikkunaga Cristupa cuerpunmi. Paiñatarme salvajnin. Imainam iñikuna Cristuta kasukunku. Chaynam casada warmikunapas tukuy imapi husankuta kasukunanku. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Verso 28. Chaynallatahya husakunapas warmikichikta kuyaychik. Imainam kikikichikpa cuerpunchikta kuyashaykichikta hina. Warminta kuyaja, kikintam kuyakun. Papayay Diuslay, hangman kachun gloria, hangman kachun alabanza. Adora itaita Dios ninchikta. Adorasun Dios ninchikta, yupaychasun Dios ninchikta. Hatun Dios, causas Dios, yanapaykuayku papayay, yanapaykuayku. Hangman kachun gloria. Hangman kachun alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Adora irima payawa ini irima payawa itaitai. Wischu illapa supa illapa manalinta. Wischu illapa supa illapa manalinta. Gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Jesús. Gracias Taitayay. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Kunangmi hawasunchik. Amén. Imaina ñuja aleluya taita Dios pa iglesia. Obra wiñachinang manta. Amén. Obra avanzanang manta. Imaina hayarin huk yachtapi huk obra Dios ninchik pa obran. Imaina hayarin ñañaykuna turaykuna huk hari huk warmi. Taita Dios pamakinman churakuptin. Aleluya. Taita Dios tajatikuptin tukuy sunjuan. Inaspam chejapaykuna. Kuyajkuna Taita Dios ta kuyajkuna huñunakunku. Hinaspa adoración man, santificación man yaykunku. Chay ukumanta yosimon huk siervo de Dios, huk sierva de Dios. Taita Dios aklasjan. Amén.
Aleluya. Chaymi kay pachapi, achka suyukunapi, achka llaqtakunapi, Tayta Dios ujarerun, siervakunata, kay palabra predicanampa, almakuna salvakunampa. Amén, almakuna salvakunampa. Pero ya payan chay llaqtakunam yachanan, pipaj llamkasjan, kasjanta. Ñujanchik llapanchikmi llamkanchik Cristunchikpa, Tayta Diospa, hanaj pachapa, chaymi ñujanchikpa llamkayninchik ñañaykuna turaykuna. Gloria kachun Dios ninchikman. Pipaqta ham llamkanki, pipaqta ham pavidayki. Verdadero cristiano kunapa, cristiana kunapaga, llamkayninga Tayta Diospa obranme. Amén. Chaymi, gloria al Señor, ninkaypi, aleluya, Diospa manchakuspaya kasunakuychi. Huk llaqta Tayta Diospa llaqtan, llapanmi kasunakunan. Amén. Aleluya. Kan huk pastor, pero kachkan miembro kuna, chayraq chayamuqkuna, kachkan directiva kuna, Tayta Diospa churasjan, porque kaypiqa Tayta Dios mi churan directiva kunata, capitana kunata, kay obra ñawpaqman rinanpaq. Manam cualquieraga kay obra pega, aleluya, lideran mancho, o ñawpaqman churakun mancho. Tayta Dios mi churan, aleluya. Y manasjan churaykun, Santo Espíritu vidanman, aleluya, hamuruptin, o pay chuyayayman yaykuruptin, Tayta Dios pa kuyasjan rayku, ñañaykuna turaykuna. Amén. Gloria kachun Dios ninchikman. Amén. Chaymi, aleluya, ujarikun iglesia. Chay ujarikuj iglesia, llapanku kanan huk sunjulla. Amén. Huk sunjulla. Achkam sayarin, kimsa tawaruna chakuna iskaychalla huk matrimonio. Hinaspaninku kaypi mana kanchu Tayta Dios pa obran. Mañakusunchikyanis pa wasimpi mañakuyta hallaykunku. Icha kay llaqtapi Tayta Dios salvaykunman huk iskayta kimsata. Huñunakuspanchik Tayta Dios ta mañakusun huk ninchik Tayta Dios ujarinampa. Yachayniyuqta hatun qillqa yachaqta Santo Espíritu juntas janta mañakusun chaya muchun obra kayman. Yachachiq ninchik chaya muchun. Pastor ninchik chaya muchun, yachachiq ninchik, manan kanchu, yachanchikchu, yawinchik paskachkan, pero mana ñawiyuq hina purinchik, tutayaypi hina, necesitanchik Tayta Dios pa sirvunta, sirvanta ninkun. Chayna kuskaya, mana chaypi kanchu, huk, maamunanichu chayta nih, yapan huk sunjulla, arima ñakusun, imana sunta que wasipi uñunakusun. Chaymanta imanasunta juntaruspaja localta maskasun yapanchik pagasun luchu paganakanga yapanchik pagasun localtachu alquilanakanga yapanchik alquilasun. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Chaynaya wakin llaqtakunapaq sirvukuna dejan trabajunta, dejan imaruananta hinasparin llaqtakunaman trabajunta dejaykuspa. Amén. Chaypi obraman rinampa. Chay llaqta imatataq ruwan chay sirvupa yanapan. Huykun mikunampa. Apaykun chakrapi tarpurun. Papata, triguta, imatapas kausayta. Hinaspanin mana hullqiykanchu. Diezmaykusaqya. Aleluya kay obrampa. Pastor, casa pastoralpa apaykusaq. Kay cebadaita, kay walpachayta, kay runtuchata, apaykusaq, papachata, mikuykunampa. Aleluya. Bakanchukan, kay uñachata, chaynam sirvina Tayta Diosta. Porque ima Tayta Dios huasqanchikmi, aleluya, ñuqanchikma. Paypa ñuqanchikman huanchik. Imapaqmi huanchik ñuqanchikman, ñuqanchik yanapananchikpaq, obranta yanapananchikpaq. Si chuchay pastor rikunki zapatunpas kay plantan manaña kanchu, suelan, liuña,
ñakachkan cartonwanña. Amén. Chaynam kan misionero kuna. Mana kanchu zapatun. Hinaspa cartonman hina ñakachkanku. Tayta Dios ta kuyaspa. Rinku purispanku. Iskayora, tawa hora, hukllaktaman, chakiwan, predicasten. Hinaspa hawaikunku. Pastorinchikpa mana kanchu zapatun. Ranti ikapusun. Chaypi kachkanku chunka, utaq kachkanku tawa. Haykataq zapatu kachkan, pachaksi. Hamkunki 20, ya, rantirusunchik. Entonces chay sorpresata un pastor. Pastor, hamuchkanikun, kay presentichawan, imata. Pastor gawajayt hallaykun emoción. Tayta Dios ni papayay han juanki, kay waykikunata usaspa. Aleluya, zapatuyuña. Sapa ponchuk ternullawan, huk sakullawan kachkan. Huk pantalón nimpas kachkanña ya. Imaninam chay? Mauka. Huklla, lava, huk tawanchurak, huk chayna, mauka mayku. Iglesia hawan, hinaspanin, pastor, ang pastor ninta hawaykuspa, huñunakunku, hinaspanin. Pastor ninchik hamuchkanña, cumpleaños, umana cumpleaños kaptimpas, ternun mi kachkan yumpay, mauka. Imana rantirusunchik, ya, aparunko ternuta. Entregaikunko ternuta. Aleluya. Amén. Ternuyuhña pay kusikunja. Musuk ternuyuhña. Amén. Gloria al Señor. Mana wakinkuna. Amén. Ni huñuna kunchu. Wakinkuna kikinku. Ñuga, aleluya. Rexine testimonio kunata. Pastor Ninchik Rodolfo pa huk challa. Huk matrimonio challa. Ternun tapamo. Zapawata. Amén. Cambia kunampa. Paikuna matrimonio. Manam pitapas hayakcho colaboraba, hermana. Kikichanko. Gloria a Dios. Chayna forma con iglesia. Entonces chay pastor kuna kan aleluya. Kuyakuy yachtampa, kuyakuy ubrapa. Yachanya taita Dios. Ale iglesianta usaspa mikuchishanta, pachachishanta. Wakin kunan piñakunku. Wakin kunan piensan pastor kunaga ama mikuchunchu. Imainapas purichunku. Imanas hatak paikuna sumaja pachasja. Taita Dios pachachi. Imanas sumaj zapato. Taita Dios zapato tajun. Manaham junkichu huk. Siempre taita Dios churan chaynata. Son jun. Apamoyki kaita, hoykoyki kaita. Gloria al Señor, hatun bendición. Wakin kuna munanchu, piñakunku. Aleluya, hasta actividad kuna taruanku. Wakin iglesia con mana kaipega. Wakin kunapu. Amén. Hinaspaninko. Mikuichata hoyko son pastor pa. Ka imapa. Ranti kuchungya. Holyarin paikunaga. Chaynaninko. Pero taita Dios hawan son junta. Imaina milla y sungo kashanta. Ñuhanchiga hoykunanchik. Sirvukunaman. Sirvikunanchik. Chaymi taita Dios pa munasgan. Taita Dios pa voluntad ni ñañaykuna turaykuna. Mampiña kunacho, envidia kunacho. A ver, hamkawaj pastor. Gustas un kimancho chayna ruas una ikita. Amén. Si me ya equipa chaki. Tuyo y tuyo. Imanas caer una mano mi con apacancho. Hukil kulone apachun kai yachta milla miserable yachta. Moisés tanerga taita Dios. Rima rebelde kai yachta kuna. Pero juzgai yachtata. Cuya sogneikita, caso sogneikita. Inas pachay milla ir una kunata guaño chirja taita Dios. Amén. Chayna vez en cambio kunakan, pastor kunakambian, taita voluntad nimpi. Aleluya. A veces en yachta. Man, aleluya, mana kuyancho pastor ninta, chichnipa con pastor ninta, munancho imajunanta, maki jusuncho, manam chay nacho, chay iglesia formas japega, kuyana kunan, yapanchi kuyana kunanchi, pastorinchi kunata kuyananchi, yana pananchi, chay mi taita Dios pa voluntad ni, aleluya, gloria a Jesús, inaspa, gloria a Jesús, chay yachta. Kuñuna cosa yachta, ñajo y cuña pastorta, y naya chay yachtaga, taita yuspa obranta, ruaita munan, yanapanco pastorninta, aire librita ruanco, gloria a Dios,
wasin rinco, alma kuna chayamun, inaspa paikuna piensaña localpe, piensaña radiope, piensaña televisiónpe, piensaña obra misionerope, wiñaita hallari con Santo Espíritu, obrata, ruaita hallaikun, inaspam, ñañaikuna kay, apóstol Pablo, ninkainapi, aleluya, imainam Cristo, uman iglesia pa uman, hinaspa ñuhanchik kasukunchik, imanasqan kasukunchik, uma mandan, imainam kay umanchik mandan makinchikta, yu cuerpunchikta, chaynam Cristo mandan ñuhanchikta, kasukunchik, Cristunchik manda wasqanchikta, amén. Hinaspapas Cristunchik kuyawanchik, pay uma, chaysi warmikunapas riqsinan esposunta, umatahina, kasukunan, pero chay husakuna kanan verdadero uma kanan, allinman apanan matrimoniunta, hinaspa warmikunapas respetanan, jaripas, husapas, nishampinapas, aleluya, warminta kuyanan, imainam kuyanan, imainam Cristo, Señor ninche Jesucristo, kuyan iglesianta, ranterja kuya kuywan, yawarninwan, chaynas husakunapas kuyanan warminta, chaynachu ham kuyanki, chaynan kuyanayki, gloria kachun diuninchikman, gloria a Jesús, amén, amén, chayminin, chaynallataqya, husakunapas warmiykichikta kuyaychik, imaynam kikichikpa cuerpuykichik, kuyasqaykichikta hina, warminkuna kuyaja, kikintan kuyakun, pichiqninman kikin cuerpunta, ichakaypi kachkanchu huk, ñuqachiqninin kay cuerpuyta, imaynapas, tajaruywan, kuchilluwanpas, chaynaruwaqchu, cuidanchik, imachawanpas, ay, cuidanchik, tropezarukunanmanchikta, ima agujachata, cuidanchik kay cuerputa, chayna, warmiykitapas cuidanayki, chaynachu, jarikuna cuidankichikchu warmiykichikta, cumplichkankichikchu kay palabrata ñañaykuna, turaykuna, verdadero cristianokunaqa cumplinmi kay palabrata, alabaychik diuninchikta, alabaychik. Verdadera tayta Dios pa wankuna warmikunapas, kay palabrata cumplinmi. Imaynam cumplen, Jusanta kasukun, Jusanta respetan. Respetan kichuham. Imaynata respetas awaktaja ninkichu. Man, imaynaña kaptimpas respetanayki. Manam tayta Dios ta kuyanchu, sahraya ukumpi kachke. Imataruanayki, mañakunayki. Jamañakunki, entonces, gloria a Jesús, jamañakunki, Cristo obranja husaykipi. Hamkunapas mañakunki husaykipa, manakasu subtiki, manarespita subtiki. Hampas mañakunayki. Imanasham kay warmi mana respetawanchu. Imanasham kay warmi kutipakuan. Imanasham kay warmi kayna maharway tapas munan. Aquí tapas kayna ikuan rajmi kay warmi. Imanasqa sahraya kachkanchaypi. Imataruanayki wischunayki sahrata. Mañakunayki diuninchik menin luchanchiqa manam aychawanchu tulluwanchu sahrawanmi. Husaykipas piñakun, piñallaña wasiykipi imataq chaypi kachkan demonio kachkan. Entonces mañakunanchik tayta Diosta libre kanampa, libre kanga iskaynin, hari warmi kuyakuy kanga suma suma, comprensión kanga suma suma ñañaykuna. Amén. Juan 14. Amén. Kaypim, gloria a Jesús, iglesia, necesario ñañaykuna, Santo Espíritu iglesiata apanan ñawpaqman. Manam harichu ni warmichu kay obrataqa ñawpaqman apanan. Ari kan siervankuna, pay chay siervakuna, aleluya, sujetakunga Santo Espíritu man. Pastorkuna sujetakunga diuninchikpa qillqanman.
Hinaspa yachanan kay obrapi ñawpaqpi puri ñawpaqpi kaqkuna kay obra Tayta Dios pa kasqanta. Hinaspa kay obrata apanan Santo Espirituan nisqanman hina. Chuy Espíritu nisqanman hina. Gloria a Dios. Chaymi mana kanmanchu huk sierva mana Santo Espíritu vidampi kaptin. Pero chihabllam rexi chikunmi Santo Espíritu vidampi kaptinja. Imaynam rexi chikun rurungwan. Rurungmi humildad. Rurungmi kuyakuy. Rurungmi aguantan y matapas. Mana, nincho, mana. Aguantan. Gloria cachon Dios ninchikman. Aleluya. Pero aquí con mana aguantancho. Y mana hay con tiempo, maina kaina. Bullarin warmikuna. Amén. Aswan si hampa esposoy kikanga capitán. Carguyo templope. Aswan hatun responsabilidad. Amén. O hamkanki esposoy ki pastor. Aswan más responsabilidad. Yana panaiki. Ama Satanás shayman hamunampa. Ama sahra manallin. Son hoy kiman yaikunampa. Inaspa ham mandaita munanki. Ham bajaruitara munanki. Josaikita. Aleluya. Porque wakin harikuna faltan sabiduría. Faltan kuyakuy. Faltan chaymi. Gracias a Dios kachkan kay hatun. Amén, bendición. Imam chay hatun bendición. La oración. O la oración. Mañacuy tiempo. Mañacuy. Y más asachacuy kunatapas. Taita Dios mi. Yana pawasun. Taita Dios mi. Ñaupahman churawasun. Chuya espirituan. Chaymi. Juan 14, 18, 26. Ninkainata. Lee Bibliata. Haikata ham ka iglesia pa parting kankichi. Haikata ham kankyuk iglesia pa parting. Ya panchikanchik diuninchik pa cuerpo kay iglesia movimiento misionero mundial pa parting. Ya chanchik mi kay obra Taita Dios ujariron kay obrata. Kay obratam ujariron Cristo. Ya chayta. Kay tukupay tiempo kunapahme ujariron. Chay miniwanchik. Manam sapallay kichiktachos sajerus haikichik. Uyari kaita. Imanas hataknirja, manam sapallay kichiktachos sajerus haikichik. Kristunchik mi pasakorga, paimi disipulun kunawan kaspa. Aleluya, mi kuchik. Payo yachachik. Kay mangrisung, wak mangrisung. Kusis hallanya kausakuhku disipulun kuna. Wakin kuna karga casado. Wakin kuna yakayapan karga casado. Chaymi, Señor Ninchi Guillacun, Pedro, su tío. Amén. Aleluya. Warmío, Casjanta. Y mainam suegran un jorusja. Pedro Nerja, Jesús, maestro, ya chachico. Suegraimi un huchkan. Hakuchikia, maipitas kachkan. Sano ya ikachirga suegranta. Y nas paikusiku yawanña, servirja Cristun chikta. Gloria a Jesús. Aleluya. Chay paikuna kuska carga. Ripukunampaq nirqa manam sapallayki chiktachu sajerus haykichik. Hamkunamanmi kutimusaqmi. Amén. Gloria a Jesús. Juan 14, 18. Ñuqanchikqa kachkanchik kaypuk tiempulla. Kristunchikmi kutimunqa apakuaqninchik. Manam pay llullakunchu ñañaykuna turaykuna. Manam sapallayki chiktachu sajerus haykichik. Hamkunamanmi kutimusaq. Asllawanqa kay pachapi runakunaqa manañam rikuanqañachu. Hamkunam ichaqa rikuankichik. Hamkunaqa kawsasqayraykum hamkunapas kawsankichik. Amén. Kristunchik kawsachkan. Pero huk tiempo wañuchirqakuru huchasapa runakuna. Chaymanta pay kimsa punchawmanta tarimurqa. Pero chay mi pay kawsachkan, chay minirqa imaynam ñuqa kawsachkani, chaynam hamkunapas kawsankichik. Kutimusaqmi.
maypi ñuqa kasqaypi hamkunapas ñuqawan wiñaypaq kananchikpaq nir. Imata munan Señor ninche Jesucristo kay iglesia formasqa iglesia ima ruwananchikta munan kamachikuyninkunata yachaspa kasukuq runaqa kuyawanmi yachananchikmi imatataq rimamun Bibliapi kayta yachaspanchikmi ñuqanchik kasukunanchik sichu ñuqanchik kasukusunchik kay yuninchikpaq qillqan nisqanta chaypi ñuqanchik Tayta Diosta demuestrasun o yachachisun kuyasqanchikta sichu mana kasukusunchu manam kuyanchikchu kunan ham yachay chihabchu ham kasukunki kay qillqata chihabchu frutos del espíritu vidaykipi kanchu kuyakuy amén wasiykipi imaynam kanki amén miserable aw warmiyki nisunki no alcanzangachu kay qulliqiqa kay yanunaypaq imatapas ruwaya manam kanchu kachkaptin ninki chaynata haykataq chaynankichik aleluya amén nintaq amaña chaynata ruwankichu gloria a Jesús haykatataq ham gastarunki kay qulliqita karun kachka manañam papaqa iskay sulischu kunanqa suqta pusaq kilucha ima chayqa ni papa chay chunka sulis dejawasqaykiqa manam alcanzachu ni papallapaqpas papawan yakutawan papa yaku kachi chayta chikipin picantita rupusqayki manam alcanzanchu arrospaq pullupaq ajupaq cibullaspas zanahoriapaq kapunchu imaynata mana kanqachu kuriranteramuy mejor chaymi warmikuna si husaykichik llumpay miserable mana qulliqita husunkichikchu rantimuchunku apamuchunku pescaduta pulluta papata triguta ima semanapaq haykam chayta ruwankichik ruway chayta Tayta Diospa voluntadninmi chay responsabilidad chay mana warmitaqa reclamanachu reclamo waqachin warmita waqachin imanas waqachkanki husaymi piñarukun imanasqa piñarukun imanasqataq mana ruwarankichu pescaduta pero mana alcanzarqachu qulliqi ni waqchiki mam alcanzanchu pescadupaq ni waqchiki mam intendinchu haytawanraqmi chay runaqa lukuchiki normal kanmanchu cristianukunaqa ñawiyuqmi yachanmi imayna kay mundo kay actualmente imayna kasqanta manañam pichqa wata qhipahinachu mana kuy tiempokunaqa a la inflación amén pero Tayta Dioswanqa manam kanchu chay inflación Tayta Diosqa yanapawanchikmi llamkaypi chaymi llamkay hampaq kachkan hampaq amén pero yanapanayki amén pita yanapanayki llaqtay wawaykita aylluykita familiaykita hawana manam peleanachu qulliqirayku achkan peleanku qulliqirayku haykataq peleankichik qulliqirayku amén nintaq amañam peleankichu poder en Jesús hampas aman peleankichu qulliqirayku qulliq wakin warmikuna amén pruibapi kachkan husan pruibapi a veces kanmi pruibapi husakuna pruibapi chay pruibata hina pasachun pruibata hamqa upallalla kumpañay chay pruibapi amanichu yaw diablum kanki chaymi mana kanchu chaymi kayna arrepintikuy huchasapa imatay ruwachkanki pakaspalla chaymi mana kanchu kaypi chay hinalla wan anyachkan sapa punchaw anyachkan haykam anyankichik chayna poder nintaq amén wakin asikuchkan chaynachik anyan amam anyankiñachu Tayta Diosta mañakuychik qamkunaqa hukllam kankichik matrimonioqa hukllam mañakusun hinaptinmi Tayta Dios saminchawasun Allinchu kanqa matrimonio
allin kanga iglesia. Hukya kanga matrimonio, kuyanakuspa, kuska porinjaku, entendinakuspa, soportanakuspa, akin kuna mana. Mana igualata warmiki piensan mancho jamina. Ni jampas piensa wacho warmiki hina. Siempre en kanga chay diferencia. Aguantanaiki, mana aguantanaiki, entiendenaiki. Warmiki hukatun bendición, Josaiki hukatun bendición. Haikatak China. Hatun bendición esposaiki. Hatun bendición, hukyapaj. Hamkonari, manachu bendición. Más o menos, nentaj. Imagina más o menos. Bendición mi esposaiki, mana jawa, mana ñawiuj kanki, mana riconquicho, esposaiki alli warmi kasjanta. Haika warmi pacta jusan bendición. Haikam, jusaiki chik bendición. Arinin wakin ri. Piensa na iracha. Bendición chu imagina chay jari. Gloria a Dios. Pero mañakuy ya. Mañakuy. Taita Dios ka hatunmi. Wakin harikuna mana kasarakuita munancho. Hinaspa kachkan huchapi. Concubinato. Mana kuyakuy kaptenga. Aleluya. Mañakunaiki taita Dios ta. Casada kanaikipaj. Legalmente esposan kanaikipaj. Gloria a Jesús. Chay mi matrimonio kuna allin kapten gowakunapas allin willan. Si matrimonio kuna kanga kaina songon huk warmipa huk ni kancho kuyakuy imaginapas mahapan warminte wawanta pakaspalla tipsin takan chay waga trauman wawakunata chayna chuanchu wanchik taka kuyananchikmi ñañaykuna turaykuna haykam amin ninkichik. Kuyay wawaykita ama takaychu, ama haytaychu. Traumado wiñarunja, piña wiñarunja, terrorista pagmi kanga chay wawa. Terrorista chu kaynanta munanqa wayki. Ama yaham terrorista kaychu. Imataq pitaq terrorista manchachikuqya. Wanta hawaykun kayna, wan mancharikun. Amén. Aswan pitaq chaytaruan, harikunan chaytaruan. Icha warmi pasaruanchu chayta. Pitaq chayta mas taruan. Harikuna miki. Chirtu chuchay. Amén, ninkutaj, amén. Wanakuy. Gloria a Jesús. Utaj wakin kuna mana, aleluya, mana tipsinchu, mana imatapas golpeanchu, mana. Pero wankunda, ruang imatapas chutan kay. Aleluya, imat chakasjanta wischu. Imatapas ninchu, manakanchu corrección. Taita mama kuyaja corrijinmi wawanta ninmi Biblia. Corrijina wawanchikta. Chaymi mañakuna. Allin esposa kanaykipaj, allin esposo kanaykipaj. Wawaykikuna taita Dios tarexinampaj. Paikunapas allin kawsanampaj. Hamqa yachanaykim mana taita Dioswanqa manam allinchu kawsakun pipas. Necesitanchik Cristuta wawanchikuna allin esposawan kasarakunan. Aleluya, chay generación ninchik allin kanampaj. Ama delincuente, borracho, cárcelpi. Amén. Tukunampaj. Wakinkum taita mama cárcelman aparun wawanta. Imanasqa golpe kasqanta. Mana educanchu, piñachin, rabiachin. Si chukay mama y kay taytay, mejor wasip kallipi suamusaq, imatapas suamusaq kallipi. Chaypin paykuna ñakarinku wawakuna. Amén. Pero kaypin Dios ninchik niwanchik, manam hamkunataqa sajis haykichikchu. Ñuhanchik pahmi kay palabra. Chaymi ñuhanchik tayta Dioswan kawsananchik. Chaymi ñuhanchik ñañaykuna paypanisjanta. Pay yachanampa, kuyasjanchik yachanampa, kasukunanchik hillhanta. Kasukuy hillhanta. Kuyay husaykita, respeta husaykita, paymi uman. Primeramente respetana tayta Dioninchikta, iglesiapa uman pim, Cristo iglesiampa uman. Chaymi payta kasukunanchik. Si chumana ham kasukunkichu, ongusja kachkanki. Manaña kasukunkichu, entonces iman pasarunja. Aleluya, wañurunki. Espiritualmente. Chaymi paywan kuska kaspa mañakunchik, alabanchik, tayta Diosta, wasinman hamunchik.
Ima mañakusqanchikta Tayta Dios milagrukunata ruan ñañaykuna. Gloria a Dios, aleluya. Mañakuy Tayta Diosta payta. Gloria a Jesús. Allin kawsayman apasunaykipaq. Gloria a Jesús. Ninmi asllawanja kay pachapi runakunaqa manañam rikuanqachu. Hamkunam ichaqa rikuankichik. Hamkunawan kawsakusqayrayku ñuqanchik rikusunmi Cristonchikta. Rikusunmi Diosninchikta. Aleluya. Chay punchawpim yachankichik. Aleluya. Ñuqa huklla kasqayta. Piwantaq karqa Cristonchik huklla? Diosninchikwan. Kay pacha hanaq pacha unanchasqan Dioswanmi huklla Cristonchik. Gloria kachun Diosninchik. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Chaymi ñañaykuna kay iglesia. Amén. Yachanan Biblia nisqanta. Hinas papas kasukunan Biblia nisqanta. Chaymi Apocalipsis librupi kichaykuychik capítulo 3 verso 1. Amén. Aleluya. Apóstol Juan qillqarqa Apocalipsis libruta. Amén. Isla de Patmos nisqanpi. Santo Espíritu Ángel kikin Cristo rirqa. Visitaykurqa hinaspa nirqa. Aleluya. Juan qillqay kayta runakunapaq. Sardis llaqtaman. Qillqay Sardispi karqa huk iglesia. Imaynam kay Lima llaqtapi ukataq kay Yerbaterospi kan. Aleluya. Huk iglesia. Sana doctrina. Iglesia San Pablo. Amén. Ni kainata. Aleluya. Sardis llaqtapi iglesia pa Ángel Ningman kainata qillqay. Dios pa hanchis espiritunwan, hanchis chaskakunata hatalliqmi kainata nin. Ñuqaqa yachanim ima ruwasqaykikunata. Kawsachkankim. Nichkaptinkupas wañusqam kachkanki. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Kay iglesia kachkasqa imaynam wañusqa. Kawsachkarqa, pero wañusqa. Imanasqataq kay iglesia wañusqa karqa, mana karqachu Santo Espíritu, mana karqachu alabanza, mana karqachu obediencia, mana karqachu aleluya. Gloria a Dios niskuna. Aleluya niskuna. Vencejkuna mana karqachu. Aleluya. Amén. Kawsachkanmi. Nichkaptinku wañusqam kachkanki. Rikcharispaya imapas wañuy patapiña kaqkunata kawsarichi. Rikurjanitaqmi iwan ruwasqaykita Diospa mana munasqanman hina kasqantapas. Kay Sardis llaqtapi iglesia ruwarqa mana Tayta Diospa munasqanman hina. Iglesia. Si chupipas ujarinqa huk iglesiata maypi chaypi imatam ruwanan Tayta Diospa nisqanman hina. Tayta Diospa agradonpa. Chuya kawsaypim chay iglesia purinan. Kuyakuypim chay matrimoniokuna purinan. Kasukuypim wawakunapas purinan. Qillqapi nisqanpi hina ñañaykuna. Gloria a Dios. Kay iglesia. Amén. Amén. Munasqanta ruwarqa. Wañusqa hina. Mundo hina. Pero Cristonchik nirqa kawsaría. Amén. Rikurqani ima ruwasqaykiqa manam allinchu. Allinchu viday ñawiypaq, sunquypaq. Imaynataq kachkan mana mañakunchu, mana alabanchu, mana cumplinchu, ni ofrendanwan, ni diezmunwan, wañu, piña, rabia, celos, amarguras, mana kanchu fruto del Espíritu. Amén. Chaynaqa mambalinchu iglesia. Aleluya. Chaymi ñuqanchik hawakunanchik kikinchik imaynam kachkanchik Tayta Diospa hayllampi. Imaynam vidanchik Tayta Diospa munasqanpichu kachkan. Ñuqanchikmi kanchik paypa iglesia ñañaykuna. Tayta Diospa munayninpim kaypipas Tayta Dios ujarirun huk iglesiata. Pero kay iglesiaqa manam kanmanchu wañu.
Taita Dios miñugan chikuan kachkan, manam sakis haikichikchu ni warjanchik, si chupay kachkan wasimpi, ima taruananchik, yupay chananchik, papay Dios llay, ñuhawan kachkanki, yanapawanki zapapunchaw. Hanwanmi kausayta munani, pampachaway, munas haikiman hina manam purinichu, taytay, pero kunan manta purisa. Han agradakuy, ñuham kani, kay iglesia pa parting ni naiki, si chuham kan iglesia pa parting, ham, aleluya, huksun kuya kananchik llapanchik taita Dios kuyak, llapanchik taita Dios alaba, llapanchik taita Dios obrampak colabora, llapallanchik kuyak kuywan, hatun chaspanchik taita yuninchik pa obran hatun chaspanchik, ñaupangman, gloria a Dios, aleluya, yanapastin, yanapanakustin, rimanakustin, gloria a Dios, amén. Chaita munan, rikuchkan Dios ninchik. Hawachkan vidanchikta, imayna kashanchikta, imaynata kay iglesia kanman, kay yuninchik panis kanman hina. Amén. Yachanim ham, wañus ham kachkan kininta. Pero iglesia ga manam formakunanchu chayna kanampachu. Iglesia ga formakunan, fuego vidampi kanampa. Fuego, causay, kusiku y vidampi. Aleluya. Kusikuy, manam iglesia ga hawang mancho. Julijillata. Yau, taita Dios amin chaykuan kay negocio, terrenuan, kay tayaruasa, kay taya, espíritu ikiri, chiriachkan, masta chiriachkan. Bendición, bendición, bendición. ¿Sabes? Iman bendición su teresilla. Si hamta bendición que taita Dios, vida y que su espíritu aún tasja. Alguien colaborador, alguien colaboradora, preocupación, obrapa, dama kunawan, joven kunawan, caballero kunawan, maña kusum, vigila kusum, vigilia pio aquí con aquí dancho, matutino man yai kuncho, imagínate cha iglesia kanga, taita Dios kutemunja, manam ripunkicho, si chumanawana kunkicho kunan, yuhanchik taita Dios privilegio ta hoy kuanchik. Huk iglesia ñuganchik furmananchipa. Kanchik huk iglesia, sumaj iglesia. Pero taita Dios rexin imaina kashanchikta. Wañu kachkankini. Haikatak fuego kachkankichik. Haikatak Santo Espíritu an kachkankichik. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Hebreos 13:17. Amén. Kaipinin. Aleluya. Hamkuna. Kasukoychik michikkunata kasukoychik michikkuna nisunki vigilia iwataruanayki vigilakunayki ayuno ayunakunayki hora de oración hora de culto chaytaruanayki michiknikichikunata kasukuspa paykunaman sujitakuychik ninmi. Haikam amén ninkichi. Haikam poder en Jesús, mamño casa kusakcho ninki. Poder en la sangre de Cristo. Chaymi necesario. Taita Dios agradumpa causananchikpa. Chaynata murwananchik. Chaymi alguien iglesia, causa iglesia. Ñañayay, turayay. Amén. Paikunam alma ikichikmanta. Paikunam mañakuchkan. Oaxacuchkan, nanachikuchkan. Hinaspam Diosman, kuintata paikunapas junja vida ikichikmanta. Kasukupti ikichiga, mana hukman yasja, kusishayam pusasun kichik, mana hukman yaspa. Kasukupti ikichiga, mana chayga, mana allin ikichik pachu, kangman. Ima ping mana kusikon hachu, huk iglesia, kasukuj iglesia, mas cantaita Diosta. Kasukon puninaspa. Yanapan obranta allin colaboradora. Pimana kusikun mancho. Aleluya. Sichu ham ninmi. Aleluya. Ham. Mana hukman yaspa. Kusis haya. Pusasunki kasukuptiki. Imam hari kuna warmi kuna mana hukman yangacho. Asuan imainam hukman yanko. Rebelde, hermano, hermana captain. Kunyuna kuspa manakasukuita munaspa puriptinko. Pero cuenta taga imatan hunanchik ni taytay haway kay wawaykita. Manan kasupunchu. Haway kay wawaykita.
Munas hantaruan taytay. Mana ñuga cuenta ya que un hecho taytay. Trata y vidanwan. Siempre Willana tayta Diosman. Huk alma manta, dama, joven caballero. Amén. Si chu allin colaborador kan taytay ojari más tarar. Kay colaborador taytay yam kachkan. Taytayay, huy chuy espíritu ikita. Taytay, usay vidanta. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Chaymi, aleluya. Iglesia allinta formaco. Tayta Dios pa helgan kasukospa. Espíritu tamas kaspa. Josan warmin wawankunawan hukya wasin pipas allinta causa cospa. Chaymi tayta Dios pa voluntadnin matrimonio allin causanan. Wawakunapas kasukunan. Imanas wawakuna kasukungat hamkunaman. Hamkuna tayta Dios ta kasukuptikichi. Si chumana ham kasukunkichu rebelde kanki o aiki kunapas revela kunja. Munan hachu diuninchik pa heljanta. Si chumana munan hachu mana allin nimpa desgracian pahme. Pero si munanga kasukunja ñañallaykuna imallin mikanga o aiki kanman huk allin colaborador, huk allin pastor, un misionero, misionera. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Muna wacho hoy que kuna chaina cananta. Entonces, kasukusun taita Diosta. Allin iglesia kachun, kasunchik, kaimanta yuxichun, aleluya, pastor kuna yachta kunapaj. Ima kaimanta yachaspa, kechuapi, yachta kuna mangrispa, aleluya, chaypi kachkan, achkallaña, yargasja, de un ninchikpa palabran manta. Gloria kachun Dios ninchikman. Gloria cachun Dios ninchikman. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, aleluya, sí, obra wiñanja. Ya, colaborador. Con imaginan que hay obra San Pablo. Amén. Este chaya, poco chaya kashan manta. Joaquín kuna revela kus pasa conco. Pero tay Dios apamon hukta. Huk pasa con hamon iskay. Huk pasa con kimsa. Chayna taita Dios obranta ojarin. Ñau pahman apan. Amén. Y naspa kay pikachkaña, cuerpo de diáconos, cuerpo de colaboradores, cuerpo de directivos. Haikan kusi kunkichi. Pim chaita ruaron, taita Dios ninchik meruaron. Gloria a Jesús. Aleluya. Chaimi hamkuna yachanaikichik. Huk obra pega, huk iglesia pega, huk obra pe responsable kay obra ñaupaj marinampaj, principalmente el pastor. Amén. Chaimanta pueblo, iglesia. Iskaininmi kuskarinanku, kuskapone. Aleluya. Hinaspan taita Dios pa obranta roana. Imainan hallarinimpi ñañaykuna. Aleluya. Predica ikurujaku manaras karhachu. Manaras karhachu paikuna pa fuerzan. Porque manaras hamurhachu Santo Espíritu vidankuman. Iglesia primitiva man. Imainan wakin kuna pikaipi manaras hamunchu Santo Espíritu. Pero rimana kuspa mañakuita hallakuir. Yaikusun. Señor ninchik menerga. Joas 11, manan kaina ya quedar chuancho. Necesitanchik atita, necesitanchik Espíritu Santuta. Huñuna kusum. Amén. Caballero kun huñuna con Santo Espíritu pa, dama kun huñuna con Santo Espíritu pa, joven kun huñuna con atipa, chuy Espíritu pa. Taita Dios wichi kam, atita huikun. Amén. Gloria al Señor. Chaina kaptenga, ima sumahmi kanga, taita Dios pa. Obran, servicio, chuya, kuyakuy, imalin mi kanja. Amén. Chaimi taita Dios ni wanchik. Aleluya. El sapa iglesiata. Kasunchik yapanchik. Huksun huya. Imaina matrimonio paskanan huksun huya. Chainam iglesia paskanan huksun huya. Chaimi Cristunchik nerga nyugawan taita Dios ha hukyam kani. Iglesia pas nyugawan hukya. Hukyam kanchi Kriston chikwan. Imainaya ham kanki, hukyachu kanki, imainan kanki. Sayariku ñañallay turallay. Gloria kachun Dios ninchikman. Gloria a Jesús. Aleluya. Taytay Dios llay. Makichay kituhari. Si chuham taita Dios rima payay kusunki. Falta sunki hamta. Hangman falta sunki. Wanyus haina kachkanki. Humilde kainas paiki altarman chayamuy. Imay kamam kang manak ham kanki chayna. Manakanchu fuerza. Manakanchu chuy espíritu. Manakanchu ati. Y requema riba yasaya. Ham señalachkanki. Rimachkanki.
kaina, wakna, hamri imainam kachkanki, necesitanki, taita Dios manta, kay obra, parting mi hamkanki, Cristo uman kay obrapi, mima obra taita Dios ujaris hampim, Cristo uma, pai mi mandan, pai mi dueño, aleluya, yuhanchi kanchi colaborador, yuhanchi kanchi cuerpo, aleluya, chay mi pai mandawas hanchik manhina, yuhanchik ruananchik, maipi mandawanchik taita Dios, helhampi, bibliapi, arini taita Dios tamana li nicho, mana nyuhaga, ora kunicho, maña kunicho, taita yana pawai, hamuy Santo Espíritu vidaiman, aleluya, gracias, hampa parti kim kani taitai, oh requema arriba vaya saya, aleluya, aleluya, mañakuy mamay, mañakuy, wischuy sagrata manalinta, aleluya, aleluya, sayari, sayari, sayari chillapa ikichik ñaña ikuna, chayllapi makikito hari, chaypi, chaypi, makikito hari, aleluya, fuertita, hayakuy taita Diosta, papayay Dioslay, mana wañu kausaita munanichu, taita yayuhari, kay vidaita Santo Espíritu hamuy, kasukusa, uniwarmita paskuya nichu, imainatak salvakusa, imainatak ispisak taitay, warmita pachignini, warmita pas maltratani, yanapaway taytay, yanapaway taytay, perdón tamaña cosa, pampachay wachung, mosok kausay mga pawanay kipa, ufiendini mamayta taytayta husayta, taytayay, hamtapas kasoy kichu, yanapaway, aleluya, muy Cristo, Jesucristo, aleluya, haway husayta, husay yumpayta chiriarum, imanasqa chiriam papay, harita warmita hawaspa, mana hawasunkichu hamta taytay, hawach taytay salvay husayta, salvay wawaykunata, huk tiempopi alabasurhanki wawaykunapas, huk tiempopi taytay kuyasurhanki, kunan chiriarum, huchangrayku, huchasapa wawaykuna, salvay taytay salvay, o requema arriba yasaya, aleluya, salvay kay wawaykita, hirakama arriba vaya sima arriba y que salvay papay uhari kay wawaykita, ayunta husanta taytay, hirakama arriba babay, wischuy wasing manta manalinta, wischuy taytay, usay kay wawaykita, alimpi kausachun, consagrakuchun taytay, hamkutimungkiña, salvay almanta, salvaway ni, salvaway taytay, irakama arriba vayasaya, salvaway, uhariway ni papay, husay tarima payasa, kuyakuita huway husaypa, irakama arriba vayasaya, urile bebebey kima arriba yase, yanapay kay wawaykita yanapay, pay kuyasunki batalyan, yumpay sasachakuypi pay hang mitaytay, hapinki kay wawaykita, hang mitaytayay, fuerza tajunki, wanyunam patakama kachung fiel, y requema yasaya, alinta kausachung taytay, husan wasiki manghamunampa, wawankuna wasiki manghamunampa, urikima riba vaya saya pampachay, pampachay, pampachaway ni, pampachaway, ari taytay yutantaru arjani, yutantari marjani, chay mi kay vida y kay nakachkan wanakuni taytay, wanakuni, irakama riba vaya saya, urile bebebe kima riba yasaya, yanapaway taytay, yanapaway ni, oh Jesús, Santo Espíritu, hamuy vidayman Santo Espíritu, aleluya, aleluya, salva y almaitani, taytayay Dios yay salvaway, imatag viday kanka, taytay nyuga kay ki wischu pakupti, urilebe salvay kay wawaykita papay, hangmi apamungki wasiki man, salva na ikipa, rimapaya na ikipa, janapay taytay, janapay Dios yay, iremebe yase,
Yanapay, yanapay, taytay, yanapay, yanapaway, yanapaway, haway wawaita, aleluya, haway, taytay, haway, husaita, y requeme, rebebe, yasaya, aleluya, aleluya, y requema, vayasaya. Taytay, levanta y kaiwawaikita, cuya sunki, autoridad tajuy, wawankunapa, esposampa, cuya cuita, taytay, respalda y kaiwawaikita, respalda y taytayay, ira kama yasaya, makiki pinchurani kaiwawaikita, victoria pichuray, victoria pi apay papay, sagrata wishuy, palabra ikipimnin, tus hijos no serán avergonzados. Ira, cama arriba y asaya. Mampenjai piyay con mancho ay kikuna. Jampapayujari. Ira, cama arriba y asaya. Fuera Satanás inmundo. Aleluya. Irreleve. Mañacuy, mañacuy. Mañacusajme. Casucusajme ni. Casucusajme. Ira, cama arriba y asaya. Mañacusajme taitai. Casucusajme. Y maniwasjai kita fuerza tajuay. Aleluya, almaita salva y taitai, bautiza kusakchiga wawaiki kaspa, yana pawa y taitai, yana pawa, aleluya, aleluya, mañacuy chaipi, mañacuy, aleluya, mañacuy chaipi, gloria cachunioninchi, gloria a Jesús, gracias taitai, gracias, almay me alabazunque. Ya paya en iglesia ta papayujari, a miembro kunata ujari, allin causaiman yay kuchunku, chay revela kunata trata y taitai, salva y alma kunata, salva y papayay, y rakama arriba vaya saya, urrile bebé, y cama arriba yasaya, gracias Señor, aleluya, gracias taitai mañacuikin papayay. Aleluya, wawaiki berta Padre, ujari bertata, uri leve y asima arribaike, ujari taitayay, ujari papayay, aleluya, wawaikita, trata con sus hijos, umi rebeiki asay, aleluya, mañakuikitagme, Paulina mamampa taitai, aleluya, almanta salvay, ujari papayay, ujari, gracias taitai. Aleluya, amén y amén. Gracias. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.